Mama Angel, Assalamualaikum. Seperti biasa, Mama Angel tuh mau makan. Menu kali ini tuh ada telur ceplok balado, terong balado, ada pindang, sambal terasi, lalapan mentah. Sebelum makan, Mama Angel berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari jengkol baladonya dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terong. Enak teman-teman.
palanya teman-teman. Jengkol mudanya masih muda banget, enak teman-teman.